kibun ke lawan pertama kuma tang menen ngi kuma pungut i lapoi te kai ka ba ngi nang ni kalong ba kini ki bayo hi na kini ki kasih janca kategori garo kategori dan pada kini ada schedule tribe kategori schedule caste kategori kibun joy katba kini ki bayo na open kategori kibun ki ba khamparwan teman-teman ngi laong ba ngin ai ka city ngin ai senam bat ka coffee shaki SP hak tu ki jaka ki ba kisah mereka bangi sosi kalau ba gini ki ba wanda ka open kategori ki balai ka open kategori barkat itu pe la pas hendak ki address ke bagi ai hapor ki let pule kita ki beri kindan show ha tu address tingin hapan wat gini barkat nak college ke bagi pas bat lada ki mon menteri bat ni kin hapan siu tu ka Nam tangin hapsim action kat kumba kila asal yang tu kapot kat kum di condition ki bagi ahin tu kendor kum tu ngin hapan sim action tu ngin orang bahado like koi tarik ngin ab bahado like koi tarik hadin like koi tarik ngin sa ai sikit sikit hamlang tu ya. Are you filing an FIR because they are missing one place? Kam ta kata ngidang ang ngin ai sikit ham tu ya ngin ai copy lupa sikit SP kata kata dia first indication. Betul betul dia ubah ai ada seperti ada seperti college Kim Sashu itu kijaka. Okey, Kim Sashu. Kim Sashu itu kijaka. Tikim itu yang ngiru hangno begidan. Dan mereka keteng ngidan dan bagi bani berkhat hangno bagi pulir nginu ada itu. Lawan file FIR missing case. Katakan last option last resort. Kata ngimlap iki hangno gidan tingin haban le om ta. Okay.